Patulong ako ma sir. Mm. Nasyat ko na puuran ti balay na. Mm. May sakam nga obra nga manalo nga agasawa. Mm. Okay. Ang patulong nga gumamura lang bato ti anak ko awan na babate. Mm. Mm. Nadalang ko nasaya nga panagpuspuso ti pada nga tao uri numano nga uri piso-piso. Okay. Umanay yun basta maurnong-urnong umanay nga pagrugrug yan namin nga agasawa. Naminpinsan ana uram gagayem ken kabsat ti balay dagiti family Rangasan iti barangay Magnuang iti siyudad ti Batak. Aday iti mga ka-JCQ ket iti madamang agnanaed iti karay nga family house mga ka-JCQ ket dagiti family Verdadero mga kaibigan. Iti karay tagundaway ket agun-unnoy da karay iti naayat iti panagpuspuso da nga sapay kumata matulungan tayo dagiti aramaten da pansamantala iti karaytoy agundaway. Awan tinaysalbar a kagamitan ken nairaman a nauram ti kwarta ti pamilya Verdadero iti sitio Namnama iti barangay Magnuang iti siyudad ti Batak. Kalpasan a naminpinsan a nauram ti pagtaenganda iti lepas pangaldaw. Sigon ken ni Rachel Verdadero kabayatan iti panagub-ubrana iti pagkintusan ti tabako iti matlaeng nadakamat a barangay ket impakaamo ti kabsat na amaruuram ti pagtaenganda isut gapuna adagdagos a nagawid ngem idi ta makadanon iti pagtaenganda ket awanen tinadanon na amabalin a maisalbar. Uram ti family house mo. Pagubraan sir na panagkintos. Itatan timawag ni kabagis ko sir nga manang agawid kabiit ket magpuuran dati balayo ko na sir. Syempre sir siya mo't agkiba akon sir tinalaw nga saan sir. Kaya kuna itatan adda mo DJ kabsat DJ agpaobra sir. Ang kalumay na man lang rod idrive banta inta man lang robit kitan di balay ke intawag dak. Inta nga rubi iton ko na sir. Dinapana umaya kun sir. Ngam asin ni apo sir adda mo dagiti umay nagsubsubon sir. Iti karuba min sir. Ngam nilakay ko imuna sir nga anak nadanon na nga gap apo yun sir. Ngam itay umay dagi jag subsubon sir. Awan mo apo yun nan agas asukla ng sir tinabutan. Data ado damo nga nagsubsubon sir. Okay. So nga itatan sir ko na mo kinilakay ko. Api ko awan mo ti na nakasaksak. Nakaklus mo ti tangke ko nak sir. Dikman among iso nga dinamag ko dagiti anak ko sir no imay ka nagayayam ito, nagayayam ka ti apoy. Haan mama ko nanamot sir. Okay. Itatan api nga ta ko nak sir. Iso nga ko na nga pininakom ko sir. Adda nagluto kam tay bigat sir. Ngam awan mo nga rod ti bigang na DJ dali kami sir. Ta iso nagpaburo kami danom. Okay. Itay mo anang sir maya mo ti paragsak ko diyan di pagkintusak sir tahang ko mong ekspektaron nga adda pa sama nga kastoy sir. Oo. Api nga ta ko nak sir tamog sir panaglulukod dagiti kakabsat ko ta dati lulukundak. Oo. Man umaykan kadat ni manong napaninandar tay makina ko na sir. Dati sumangput akon sir. Ala ka di mo amod di obra ko sir. Nernervyos mo nga di mo amon no. Tay sumangput kan napigsat. Awan apoy nan sir ta madamadang nga subsubanan sir. Naibos pa dati karkarga ami nga danumon sir. So bagit ti kasinsing ko. Syempre inraman milatan sir ta sukat amin to nga kargaan ta nila kay kumula ang ti mangkarkarga sir. So nga duwa nga drum dito sir. Napan amin sa bali lang di mapapaulyan tatayin sir. Iso nga inidup datay adda imayon sir ke isuman jay napuuran amin nga gamit taon sir awan na babati sir. Duwa nga electric pan sir. Speaker awan na babati. Dagitay kwartayo. Adda sir DJ into TDSWD sir nga igatang ko babo 15 Okay. Sa bali lang di release ko sir. Sa bali lang di inawat ko purpose. So manot ti kadagupan DJ napuuran nga kwarta taon nagti balayo. 23 sir DJ inloan ko ti asa sir sa 15,000 sa di inawat ko nga 39 sir nga purpose. Sa di bagas nga sanga balde sir nga dakkel. 75 kilos sir gimata ti bagas mi sa bali lang di pabayo mi sir. Dati nga pampanawan yung met nga. Sir. Okay. Uray no ayan napapapanak sir ko taltalawa mo awan mo ti sa bali nga
mararamid no taltalawa mo sir no apay nga italaang nga talaga sir. Okay. Dati yung anak ko sir intugot kumot di babae iso talaga timbatik sir ta in kanto jay banger ta jay kanto nga mangan ko nak sir napangkanumot sir ngum umay kanon nagayam lang biit sir. Napanamo lang nangan ije banger ko nanamot sir. Awan di kiti nakasaksak ta tay awan mo sir ta tunggal talaw ka mo talaga sir inikka mi. Okay. Ta no cellphone nga isaksak mi sir ikatummi da charger ipamimot ti uneg to durabak sir. Okay. Ami nga baro nga libro data anak ko sir awan na babati. Ami nga gamit ti Sir agbasa. adda imbunong ti city sir nga gamit ti ubeng awan. Okay. Napan amin sir nangarod ko adda ta unog. Okay. Sigon ti kabagyan na kaaruba ti pamilya Verdadero ket adda tinadlaw na anagputok ken idi bumaybayag ket nagawan ti kuryente iti ayanda. Tay lipas ko nga nakalabas sir. Ingidak. Di mabayag sir ada nagputok. Tay pa kam jak pay rin prepare sir dayjay nga putok. Tay pa kami duwa na sir nga putok nagpukaw ti kuryente mi sir. Isu nga rimuarak sir ta kinitak jay nagputok. Maurura mo't dati balay da Rachel ka anak akon sir. Sigudmet ang nakaawat ti tulong ti pamilya Verdadero. Kalpasan ang naipadanon iti biyang ti CSWD Batak ken ti City Government of Batak tinapasamak apan nakauram ti pagtaengan tinasao a pamilya. Iti pinagturong ti JCQ Online TV. Iti nakapasamakan ti uram ket nadanon ti news team ti biyang ni Sangguniang Panglunsod Marky Chua. Tapno ti gastaket mapan nakitaen no anya dagiti mabalin ang maitulong ti pamilya Verdadero. Ken ditoy ang nagpalagip karagiti kakailyan na ti kanayon a panagan-annad kuma iti karagitoy a panawen. Insigida nga tinawagan mi DSWD tas kinita ni may sitwasyon da. Hopefully thankfully at the TBFP. Actually naaksyonan da sir, naaksyonan da. Dumating sila dito while the fire is still ongoing. So thankfully lang na walang nasaktan. Yun ang importante kasi isang pamilya to. Tapos may dalawa silang anak. Yes sir. Sir adansan dagiti INPA IT City Government ti Batak nga agserbi kanya dapan samantala sir. DSWD, yes Okay, sir. City Government of Batak, the hygiene kit da. Okay sir. Sleeping kit da, meron pang kitchen kit, then food packs. Yes sir. Pang start lang yun, sir. Pang start lang yun. Para at least for the next coming days, 3 days, 4 days, meron silang magagamit. And hopefully, mas marami pang tumulong, kaya mas marami pang itulong yung city government. Okay sir. Sir, any appeal or message po sa lahat ng mga kaubayan natin dito sa Batak City, lalong-lalo na napakainit ang ating panahon ngayon, sir? Yes, so caution lang, precaution lang kasi ayaw natin na may nangyayaring ganito, sir. Okay. And paminsan talaga hindi natin alam ang reason. So buti na lang nandito ang BFP ongoing yung investigation nila. Yes, sir. So mag-ingat-ingat tayo, be alert, be aware. And nandito yung city government if meron pang mga projects na for fire awareness. Okay, kasi ang BFP hindi naman sila nagkukulang sa yes, sir. pagbibigay ng Paalala. Warning at paalala. So mag-ingat-ingat tayo please. Agon uno itata ti pamilya Verdadero, karigi tinabaknang ti panagpuspuso na, asapay kumata maipaayan isuda, ti pangrugyanda, ken para karigi ti dua nga anak da, adag ito'y ket usarenda, iti inda, panagadal. Patulong ako maser. Nasyat ko na puuran ti balay na. May sakam nga obra nga manalo nga agasawa. Okay. Ang patulong nga gumamura lang bato ti anak ko awan na babate. Nadalang ko nasaya nga panagpuspuso ti pada nga tao uri numano nga uri piso-piso. Okay. Umanayon basta maurnong-urnong umanay nga pagrugrugyan namin nga agasawa. Kalpasan ang napasipay ti uram, ket insigidamet ngin sayang ka ti Bureau of Fire Protection iti siyudad ti Batak, tinang imbestigar no anya ti rason ang napasamak ti panakauram ti balay ti pamilya Verdadero.
Kadagiti kayat natin mangipa iti tulong, ket agturong kayo laeng, iti sitio Namnama, Barangay Magnoang, Batac City. Ket di kiti kayat namet ti mangipa iti financial tulong, ket mabalin nyo nga isend ti GCash number ti kabsat ni Rachel Verdadero ani Michelle Rhea Pambid, iti GCash number as 0908-903-8537. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.